Gentlemen balancing one of the members in the opposition bench. Agenda Shri K.S.S. Ramdas Singh, Principal Urban Transport Planner, ARU Delhi. Thank you, volunteers. Kabayana Marmaiga, Hametamani, Kasi Kumba. Ako imam ko tawag na ito na sinhay sinuli atan sa kasing detail bawa amali hawaba. Ako sige topic kasi na kanin decision magkuwelo na mo so kanin decision daw na pati maruhod ba maganda mo rin wala para developing society daw na ito sa iba para mas hanggang mahirasing na ito daw diba magpangalay ito na iba mahirasing na kasi nagpuro ko na sumba kasing kadama apa pemilihan banyak terdapat topik kamu sudah hati kena bagi bayang lima laksana yang kita mudah tambah semangat bagi kian satu ceria yang mengajar mereka lagi agar berbagai nama boleh jadi pengambil itu sih mesra bayarnya kai apa pasal terlalu apa yang kai isu dah diestona poin by poin macam apa apa tak kira hari sih apa dia siapa pada isu siapa tak sebenarnya member pun Jadi yang ada posisi dari member terima kasih karena kasih nanti sistem sejauhnya yang ada ada kami mulai itu ini sama ini harus diikuti praktik masih dapat jadi ada program masih diikuti ada program masih yang kami dengan mau itu nak ini matang karena segi merubah karena hai berkenan pada nak macam address kino address ini nak praktik Menurut advisor University Pembangunan Sing, Associate Professor MSF Commerce Department from College Presiden Nasional University welcome address from Kino Pembangunan Manusia. Sisi ini try ada bukti bagi niat berpuluh penyakit ini. Tapi ekonomi society ini masih kena ini memandang hal ini memandang kena mereka juga bagi menurut beberapa skill juga bagi kerja semua kalau tahun ekonomi ada tangan atau orang tua masih semua itu orang berbahaya namun itu orang Samasida mayansi denoto nada ini kesi orang program juga kalau saya sendiri di uang untuk satu pada niman untuk pada ya ini tu banyak amal yang sisi degi itu sepuluh bah harus development nak mana berbuat kerja juga kita bawa itu mungkin yang berupa yang bersih society mulai hari dengan begini ahanga bagi program bagi bagi yang bersama segi masih government kita Direktur Special Correspondent Jatinegara Lojana Nasi topik making the national highway to consumer market for the development highway again transport development way semua topik nasi level ini kan kita kemudian bahasa Profesor Purban Samanendra Lojana yang sejarah mengenai municipality dalam pentingnya teknologi kena dipermainkan so yang nggak berubah macam macam ada bagaimana teknologi itu ada jadi macam kalau komisi isu yang akan maju adalah untuk mengenai komisi yang kena sendiri dengan bukti apa bagaimana posisi Victory High School di termasuk bagaimana yang sini punya bahasa ada bagaimana bagi menjejora kita kemudian kita merantas jadi kita coba menemukan apa ada grup petunjuk Principal Urban Transport tidak untuk pencarian pendidikan lebih gampang untuk menjadi penjual
하이시 애니머니 더나 더 공연을 어두고 그냥 마치 단위 어머니 소사이티스가 거의 마치 단위 대학 떨어져가 선발하지마 제가 떨어져도 많이 보면 이야기 어두고 마치 저것들은 서무가는 마치는 그냥 lokasi가 하우스 모델 통제 것도 되겠으나 진짜로 파도는 괜찮은 것이나 열심히 그러면다 저거 저기 알때는 마치 돌덩이 하는 법이 구도체 것이 거의 양 지금부터 막하려마다 거의 하나하나 약이 되거나 원하는 게 그걸 그런 것이 저거 그냥 양도하지 말인지 또 빛이 거의 깜빡이스만 게 중요히 거의 소사이티스가 그냥 지금부터 그만 하는 거는 그러다 아주 오래전에 거의 마법기 셔츠 수크라이 양보다 니주가 한 따하는가 법이 시끄러면 이게 되게 하여간 그 칼라가 시기도 없이 거의 독자분이 그리고 또는 타로 심마치 거의들이 저거 챌린지 뭐냐면 거의 강의 거기 더워더니 거기 가면 누가 제일로게 거기 할겨보다 거기 내가 이 스페셜 코레스폰덴트 거기 라이터는 동나 양 하나하나 남기나 거의 제가 서울에 미국 선수 거의 못한다 그냥 대학 사교가 소비의 아마 그들이 동전에서 한분을 내려더니 하이브 빅신도 돌아만 된다. 또 보면 아무 소리니 그보다 되는 공문나 이 배송하는 매아무리가 이게 또또가 이 임팩트가 이달에 보면 아무 소리 하이브 신도 보면 이 프로그램 신나가 야비하게 되는 것이다. 아무튼 외리에 나타나는 것도 아무도 없이 거의 프로그램 파이널 우리가 문제를 센서 하는 아루가 그냥 한국적보다 그것이 남기 기존과 부산성 그런 것 같이 베스트미디어 그래서 민요가 그리고 거기와 그런데 그것은 한국어가 버터가 같이 미싱지나 많이 더 해야 되는 분야가 분야가 하이고 그런 것을 그렇게 또 그리 양 센터에 그 어플이 하이고는 하이는 것이 그냥 한국어가 배우 자신이 같은 거 그냥 아무 소리 같은 데 내기 그래도 그냥 나온 것과 여기 그냥 돌보가 된다, 서로가 된다, 무엇이 많이 버려야 하는 가지고 미 그냥 한국에서 내자리로 거의 마찬가지 거기 나오가 잘만 된다, 거의 그냥 하자랬더니 그래서 소리자들이 그냥 거의 그것도 밑에 아마 거의 다리 그거는 거의 신의 바다가 하는 그런 하나로 그렇게 완. 그냥 once again I welcome you all. Thank you. Jadi yang saya sudah berkembang sama di wilayah Sulsel. Saya profesor di head kampus college di kampus department yang berada di Masih French Open Source Award ini, bahkan ada di kalau saya di hotel sensasi over. Apa ini sana ada kalau ini players na board is hard to dibaga. Bagus indro sana itu lagi. Asuna, aku kasih topik kasih hari warna di itu ada semua warna aku matenda, hari ini salah aku pernah yang itu indro challenge jadi ini hari kan ada kan nama program ini ada ampere, ini juga lagi ya jadi challenge also special correspondent kerja yang ada nasi boleh sumber speaker nasi boleh moderator ramai boleh mo ada di waktu itu kamu ina speaker ini juga dari sumber ampere lagi roda itu lebih nampak dulu saya. Honorable members of Treasury and Opposition benches and the audience, good morning. Proceedings here, however, rule procedures command chapter 20 have been Treasury and Opposition bench members in the country for the benefit of the audience. I do part of it. And the first round, members among Mali, Lincoln, Madaman, Nipan, each member will have 5 minutes. Aduga masih minit mo wala nila minit pa so kung nakanda
matam loisꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯍꯦꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ another there will follow ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯪꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯗꯤꯕꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯃꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ तबतबु रिप्लाई पीबीबदु इस क्वेश्चन की 2 मिनट्स लगेगा बिना स्टिक तौबियु अदुगी मतुंगा अदे ऑडियंस ने जो क्वेश्चन से रेस्ट करके अपनी खुदचाक लेगने हमको क्वेश्चन जो मिनिट अमदे लगी गनो अदुगी मेंबर्स ने रिप्लाई पीबीदु मिनिट अनी दे लगी गनो सिगी मतुंगा ऑडियंस का क्वेश्चन आंसर करने मतुंगा डिबेटर्स ना मकोई आर्गुमेंट प्रोड्यूस तौरबगे राउंड तौरबगे मिनिट अनी मा फंगनी अदुगी मतुंगा ऑडियंस ना वोट पीगने and then we will decide which stands wins the debate adu masi voting de subject pe hoigani and possibility is minus just the sina rules and possibility the topic series the argument and the and against the is again mati treasury gas ki matunda opposition ke among the chege and yet matunda treasury gas ke among adiki matunda rasta opposition ke among mane lokho chege aduna ahangada treasury gas ki m gojena magi argument hambina ba ai invite to Mr. Speaker, sir, Masigi, making of national highway through capturing development to the society. High birth in Buthokireba tried a debating society. Automatically, national highway ama capturing bazaar how matamanda actually society capturing society when I have consider yaukere masjid I मियोई बायसी सॉफ्ट पायरसी हक्का रैंडम द कानते कोई हांगबोक संग लयमनी मथन तिनि चॉक संग लगे मथन द चेक ता आई कोई दक्षिण बाजार द मिस्त्री काही इन द ईयर 1994 दा इविक्शन तौगी मांग लयमबा सिचुएशन गा हम लेबो सिचुएशन दे जाते केने मतम न परबा मियोई बगी चना पथा नेरो सिदेगा However, 2015 January Khada, Kapching Bazar, Kapching the Hanli State Highway Ramba, Kapching Bazar in the BSC National Highway the upgradation to way. I mean, upgradation to Woga construction to work here. Upgradation like a Hanli Ramba Makamdo, head of Taco Pilakari. Shirika Kapching Bazar, Suka the Volete, two in a Kavoy. Randy, how you is talking about state highways data, Matamachunaba, a penny state, Lareva, Manipu state, or Venamaraga, Matamachunaba, Putokomande, Maramana, Bazarki, east and west, Haidos Madam Belfry, Galia to Umla, Matanda, automatically a paper. Madu, Matoki Habitat, lucky waiting, was having the death of fulfillment for that took just in the to and fro the young from Pamela people to that time. A quite high state highway, how is the national highway, we really have the Pradamana, Sojo Kuruman. But how you national highway ship,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯋꯥꯄꯥꯏ ꯕꯖꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯁꯃꯨꯔꯣꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯕꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯕꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯕꯨꯛ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯥꯔꯃꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯏꯟ ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯖꯔꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯕꯤగ్ ꯕꯖꯥꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯎꯔꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯖꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ इवन दो असम की स्थिति को मदद बेंगलोर की स्थिति मधु सही कुछा की ममांग चलम पोने मधु अखोई सिदा तमनुनाई होई ऑटोमेटिकली लाक्चगनी बच्चा से क्राउडेड होरे तनाव मुखर लेबा सिंगल सिंग हाइबी बच्चा से क्राउडेड होरे ओनी न मैथु बुथोंगनी लाव फुंग सखिनी अखोई लेबनी लमदम म सफट पाइसे लंबी थोंग पड़े लंबी थोंग लेखमना पुजरपनेबा लंबी थोंग दी याव रगदि काय जे चफट पड़तेबा कनाना कंबी गेदोबा अखोई कक्चिंग बाजार चक्ची बचिन नाउजी पेडिस्ट्रियनसिना कक्चिंग बाजार नि सी थाता चफलेको नत्र चफति को खमजबो पोनेबा अदु नतदना अखोई मिस्टर स्पीकर साहब अखोई सिगी थवचदेता नेशनल हाईवे कक्चिंग बाजार हाउर चपदा फुतु हेदोना अमांग ओइगनि हाइबे लरगदि अखोई इरोइसन बि लेंगिदा हौदुम हाता थोगनि कनाम खरना सिगी चले से नबि थोबा वैदे तकने नत्र प्लेन तकने हाबो मफम दुगी ओइबा सिचुएशन ना येरा लेके दोई अखोइदा गुड अपॉर्चुनिटी अमा सेंट्रल गवर्नमेंट ना रिकॉग्नाइज तौदुना हाने स्टेट हाईवे दा लेमसे ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट खंबीदुना नेशनल हाईवे की थाक बसे अखोइ याना लेबो खबनि ने लौते अदु एबना हाईवे से करीब ऑब्जेक्टिव अमा यारगा नेशनल हाईवे की रूल्स की मतुंगिना लाक्चबनेबा सेंदा किनो फाइ नत्र बत्ते प्रजागे कन्वीनियंस ओइगनि नॉइसेस ओइगनि हाईवे तिनसि नैनफमसे ngasi टेबल सिना हान ओइगनि खनले एकोइ हाईवे हाईवे यूज तोबगा पक्चिंगदा अकन को सफु मग लोइना राइट अमा तौगी मतंदा इ फेस तौदगी अदु हवि स्टेटस पक्चिंग स्टेटस का असम स्टेटस खेने अखोई तंगा लाक्चगदमे ngasi किलाउसिंग इसासिंग मपान लाइक तम थारी मपान लाइक तम थारी के रोनो मफम दु सब पैदे ngasi पक्चिंग तना लाइक तम लाकुगे ऑटोमेटिकली पुजगदमी सेकेंडरी थाकता पक्चिंग जाबत लेके प्रमाण होनागा इफाल सौ सामगे अखोई ले चाल सुसिंग दो इफाल की सेकेंडरी म्यांदा तन्ना होनरे प्राइवेट लुका लाक आचंगनबा मदु पक्चिंग द लेबासे ऑटोमेटिकली लाक्चगनी पुजो अदु तबना अखोई पक्चिंग के बाजार नेशनल हाईवे हेन फार के मांगा फाव दे हेन तोपा मसिगी नेशनल हाईवे से के मांग युता के पक्चिंग बाजार के अचो को सेट को होइगनी अदुगा अतो पर सिंदो हाईवे मतंदा सेंट्रल गवर्नमेंट या सोके या कम सोके अतो को मफम सिंदुरा के ये को ये मसि ये पे या है कि अतो को मफम सिंदुरा से ये को या लो मसि पक्चिंग वन ऑफ द yang architecture oiba upai pusini parampara gani thambiramba lambi ko situation de yang phajai yang mong tai asim bakam chana makam chana lo silaga ekhoi tungda hore ni chinaw sing sida phajana maintain tawdiragadi akhi ke doni mai kap tari kapchi how you labor status is I motadi Mr. Speaker sir how you labor national highway se ekhoi yena bum thokte do meni khudoni madusu मिगी एम्स एंड ऑब्जेक्ट में यावगा नेशनल हाईवे थाको पुरतने अदरवाइज हेक्टर नफु साबोदा कोक्ता करतो बनती है बा अदना मिस्टर स्पीकर सर नसी असुनबा नेशनल हाईवे मा पक्चिंगदा इंट्रोड्यूस करतना 2015 की जनवरी थाने इंट्रोड्यूस करतना खौरपने से पक्चिंग प्रदागदी अचोब माइनो लमनी टर्निंग पॉइंट लमनी बरमगना हाईवे वफम से आईडी प्रजा की लाइफ पर सेट
कानब बेनिफिट तो लेम मांगनिंदे हाय वाफंदि थमजरगा टेंशनजरी थैंक यू Thank you, member. Matanda opposition sensitive ASS Ranjanbu Magi Ahmed Hamiro. Oski, untuk ini kita share ang kita nak ucap. Jadi BNST honorable member ni, second member ni, bukan orang mana, ini kita jadi mana college. Jadi house kita tinggi bahasa fokus house kita tinggi bah, koi spectators, onlookers and listeners mana, hang kita house against the bukan orang yang terjadi. Nanti mau cakap. Masih koi yang mana lagi pagi? House की research speakers थाना जैसे कोई debating society नक्शल लगा असीगुन वयाना जवाब पति अमा असीगुन बच्चों house का अपने नाम बोलो का मिस्टर speakers है कहाँ मंदिर था चल and the mover हर चल and तो कितना पीली बची house का पुकपी बची making of national highway through Kaching market will bring more development to our society. And Mr. Speaker, sir, yang mana ini? Koi treasury bench ki muharoi di member na kari development. There is no plan for development. Development is kari kari na. Economic development, adi commercial development, industrial development, adi social development. Ada apa lagi? Clear cut from there. It is growth resolution, growth observation. Meaning ini bahasa pukuli ba tapi sini masih mana hanggai warga sampai bulan nak korban yang itu tidak akan terjadi. It is very unfortunate for mover. Then another point, how it highly point is that mover is permitted. How it picture you na national highway sumber number suddenly glorious I have told it. Company yes, comparison to the Bangalore and Assam. We are not Bangalore and Assam. Yes, we also being a member of opposition. We also agree. We also not there. But the Hojit Hariba Lamito, she the big interpretation, interpretation, you know. Lamito Mama, highway like we Sapata name the I think Consider Lamito, Hobida, a quick Gadi, Motora, Lamada, a quick Maduda, Sopatagi, sharing to Mother Kalamba. Mother is asked, but he had a Lamani. Mr. Speaker, it is absolute. Don't tell me what it is about concern about. What if you can understand that Mr. Speakers are not my point? Tell you, a good information. Tell you, character meaning. Character is development, in all aspects of the development, as I mentioned that, what you have social development, economic development, and commercial development. Social, physical infrastructure, Mr. Speaker, then physical infrastructure, and social infrastructure, we also being a member of opposition bank. We also welcome that national coming after the national highway. We also welcome. We also extend my cooperation and my level also. And when I agree, but there are many how to do it. Say, must see the work of a hamper that the head of just over people can't one side of Mr. Speaker. I am putting that one. I will talk now. Mr. Speaker, sir, please put down. Messaging Google will be very challenging. I can thank that he was there. He was one of the honorable election member from Kapakasini Party. One of the one is honorable member is Martin Kanda, Regis Kitanga, Abida, I think his party now, Kasini his party, Banana, Mari Sitika, Kasini Committee, Madumi, a good death game. Order 1915 year, Moji posting Ama, after Kariba highway signal, Kaching Badashi, Horpatari, Kanga, Maduda, Minister Tina, Moy Waikamosi,
Matamda Masigi, Mugoroi Viva Masama, he was also one of the members who signed it. Or yet, he didn't give any. That's it. Otherwise, Masina Mokarino. Matamuna Pakia, Madame Pakia, whatever we are, Masina, Ashitamo, Taiwan High School. Ashiri mistakes are very unfortunate, very lucky. Because me and Tom, the Valley, who work on my own, the one is never me a download of family I couldn't get one. I am my double standard we will talk from. Positive, me to Pochi, but I am decided. It's awful. That's not the other. Not headless, nor useful at all. But your mistake is that I am coming. Only actual method of no name. Yes, it's sorry, so Mr. Prasad, I try to bring the decorum of the house. Want any time to the decorum of the house. Therefore, me, house like the Mandari, figures, and shoulder, house figures, shoulder. I think that's what I'm now. I couldn't have it. Mommy, Matam did each other, Mommy was token. How did I put it economic value away here? But that's why I get power from the Tanga, Mugana Hadi. Every company is coming. Last week with the economic value to a year, you must just, we also support the national support. Support of the idea, very much in the commercial goods market, in national high cost of Coconati. That I am for the I went power of the law. Power of the money, commercial goods to hide the dump of money. We don't have to dumping a now. I try to money projects in young yet. I don't cover it in the now. Second for cover, Bazaar, National Highway, Saratoga, Mariba, who comes from this movie? Yahoo! Every cover reported here, but you reported it to Soromapanda, who would have her window. That is very fantastic. There's young to us, who we all go on, Mr. Kisar. I did not go now. I never go. I feel excellent value within us now. If I am not only going to be on the very coast, I also appreciate for mentioning already our arm structure, which led by our forefather. If I do not know it, forgive me, but I am policy, machine and never having seen an Africa. It is only a connectivity to the transition highway. I do it with the market new or market feasibility, my amount of system feasibility by Astrovia, and by Shetovia, I don't have it. I wait for that, I wait for the Lambian, you mama, great point. We don't have any double mistake, sir. I think we must have Lambian from the Santana, the Sumanta, the Hotan, the could be nice. Yes, there are only such a hard on the time of me. Yes, I think it's what is this very kind of, yes, what is the my right on the Stop telling me, thank you. What do we have to do? Every time. We welcome this coming off the national highway, but we have to see bypass. Bypass of tragedy cannot, lovely. Bypass of tragedy cannot, market percent already, down a cent already, but you may have already commercial message developed. But the commercial of the business of the now. But I think if you were here to tell you commercial of Europe, definitely, I think that was now. Our Japan continuously cutting our back to 0.2 times 6.1 kilometers. Machine Manuka, Thailand is not down there. A second Manu started, commercial establishment. Okay, the commercial establishment, random 911. I mean, it's maintained on a salary. 525. Mr. Sorry, I'm not. High percentage, right? This is the Thank you, Mr. Making up national highway through cutting market weaving more planet to our society. Assisting us is member of Treasury Banks. I also see how I have governor. Someone say,
side of open communication tawde house ki motion ase it is an aging self-evident truth, something like 2 plus 2 is equal to 4. And masala sundarma watam ye high long term is speaker sagwana opposition page to another the anibu they say there is a community head open communication of the this is the ekoi motion ase ke leto matamda tamda adun kan thokse for evidence and for the steps less than highway ekoi lambi ko aise classification of level in the village road ordinary district road over here major district road in here state highway aduna 1950-60 national highway 8 Indian parliament passed on the kono kamda gari highway aadagi head AFC Mamaya start declaration of certain highways to be national highways by official gazette notification highway. Bharat Sarkar के Ministry of Road Surface Transport दा अजुमरबा gazette notification दा सिंगलगा certain highways को national highways बताया. Certain highways have a particular highway दा national highway को है बताया मसान बताने के लिए सुन सकता. मस्ती हम प्रत्येक एक दा 1956 की पार्लियामेंट पास होने एक बार एक हज़ार जावे. Satan has a case article number 3 is the declaration of acquisition. That's not legally. National highway की पास of law. मधु के state का white होने का बदलता legally. लम equate होने का parliament ना एक का empower commission की. अगर ये high court लमनु Mr. Sikasa एक की मतीना experts ना state highway की करी स्थिरा वैसे है वैसे या उतने जगह का आता लम एक्वेट हो लेफ्ट मत की खंडा बाप खागी follow up action बना article number 3 दी ने करी हारे determination of payable amount is compensation भी लोग का सारे होते हैं हारे matang sini ko ida compensation da yana na bagi wata compensation ki process asida compensation ki pelu ba na lem be hokta to wa ma se ne le le message ke sa ba ko se ke august house di samjore pagar ko ko na production da hame de tani sing tension me ne le ha ne samjore message ke sa January 12 2015 ki Bharat Sarkar ki anuma extra ordinary gadget ta compensation program kumbong ki Nambo, Mayangkal, Kaching Lakai, National Highway 102 is the connect of National Highway 1 say Manipur particularly Kaching Bazara, from way. Finally, I would like to give you references August Hamsta, Sanabanu Mayor from there. 100 things. Every Sahi Mamanga, 1991 in Mamanga. Manipur की प्रजा अपना बना particularly many people सुनाई कोई रावती Manipur language की पांच शेड्यूल का चलन के बने कचिंग की नाव है पांच legislative adventure educative पदार्थ local की language की बात coordinating committee की convener वजीला relay understanding the way of the sanction बना Manipur language की पांच शेड्यूल का चलन के बने I think by Mr. the law में मसीह August House का I would like to repeat the past incident. Okay, with you. After 1991 में अगस्त का पुन्ना मणिपुरी नेपाली कंपनी लोन अपनी 5% तक जावे अगर तक दा दोनों के बना थावल सोंगा हरो की बदम नेशनल हाईवे कचिंग स्टेट हाईवे स्टाफ और बसदा वो एक प्रोजेक्ट है भी भारत सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन कानून करता एक कोई हरो कोई है नहीं होगा स्टाफ के अंदर सोंगा अब तक 1956 की एक स्केला मानता सत्य में बात एक मत को सिंदगे अगुगमत को बगी चली गई बवांगा कचिंग द ट्विन कॉलेज बना हम कॉलेज अभी कचिंग गर्ल्स कॉलेज ये में लाउंस फंक्शन टॉपिक आफ्टर मेरे को
parliamentary constituency order Tampaki both Hadaraga Lepayapa constituency Sri Upasi Manga Amatana Girls College and the Singi Assembly constituency Kunsi Mangasu Amatana Girls College in Hyderabad Matamaki Halamachina Hyderabad Young Hatana Girls College function Tordo Rasi Girls College Touching Murki Lemada Sister College Watomani Girls College Hoppa SK Women's College Nambo Yamina was pottery. The reason is not Papsi. Madi Murki Bagi, Murmi Bamasama, Kutula Lava Team, House to Nergana. University grants comes in 1950-60. Section number 212 the Kapsin Girls College that in Yahobe, Hyderabad, Sister College, and is Yahweh. Central grant to University College, and is a young Lava, is to Women's College, the Watomani College, Girls College, function of Namri. Like activity of Girls College was not included in the 1956 UGC Act Schedule number 20. Yahoo Committee. Under State Highway say of this schedule, the Yahoo National Highway of the Boyana, Money Puma Atikpa, Central Legislature, State Highway of Katna, and then one of the Bama Committee, Yamaka, H. the Yahoo responsibility for maintenance and the ladder of Harvey, Nestle Highway 7 Kapsing Market program comes up. President Pence moved to Hyderabad, 1994, he was no longer. He said, "Let me have a door." Madam, the lieutenant governor became a order me Makata. Madam, the Kabaki, the question of Hyderabad. Dr. J. Press, the Assistant Secretary, Chief Secretary, phone me Makata. Public releases eviction of unauthorized real estate, 1978, stand action. Awang, Moiran, and the municipality in the year 1984, Makata, unauthorized occupation law. Matulog Praga Kaching Bazar, London says that it doesn't come out of Kaching Homes, Kapat, Paku Baduna, Masi Kaching Bazar, Kiba Budget, from Germany, Boluma, transaction business, volume of traffic in Germany, other regular say, development of the all round the country, past, present, and future Yanaga, Masi houses in the bar, motion, making of national highway to Kaching market building. More development to our society has said. Get up with the house in the past. The university has the special avocado nursery. Thank you. Our board of commission member, K.S. Ismail. केंद्रीय उन्नयन ऑर्गेनाइजर हैं हमारी media team, treasury team, speaker, and my colleague. I know that some dance from the government secretary. National Highway, Lakuna Kapsing suffered politically, no doubt. I do agree. But the topic, through Kapsing market, I must urban transport planner Amoina, Yanike. I Yanike Imran, Maylan, I scenario ini put keraga, ayam tu maka tak ada ke, atau mobil mangga di ahan mobil tu national highway di mata anda tu juga design guideline dan penjaga, bagi jadi mobil sina mayam hai atau ada mayam hai yang jadi keren atau mungkin carbon ni highway design tu betul mungkin geometric design gaya yang betul betul power tu. National highway designed to work on the IRC and the Indian Road Congress 73 geometric standard design for highways. Asina, tukung the design is fit. Punda Manipu kilometer punda 80 km per hour for light vehicle, 60 km per hour for heavy vehicle. Median opening among controlled access 1.5 to 2 km. As the Rami kilometer among the among the direction exchange for way away. Asika design safety matungin. Otherwise, Lambi proper highway na urban area samadi kya way 60 meter right of way. Ay makata ni dahil na scenario ni pagpapagyan. Option 1, pwede topic option. Topic lain buat state highway number 10 sida national highway 1 proper.
bridge ama akwai nangkukul yate. Option 2 bypass nina kilometer 3 sangi kilometer amai heli aduga asisu bridge ama sangi. Audit state highway or national highway upgrade. Mayang meaning si line jadi tahu mani upgrade highway ka upgrade hana gaya itu tu saya mengerti. National highway kalau nak tu there are so many things. Feasibility study, environment impact, traffic impact, safety audit. Ay mayang si talok talaga audit safety issues and consideration matang ng pagtutok talaga. Option 1, topik alignment with the audit school naman di library for men or bari lay highest secondary school may namanga library sila adagi modern high school project ko di mayang sing khada ba do masi aina thadai masi sida koi direct ayo mayang ahan merta mukhe di ko mayang dai do still it is historically very reliable aduga Martin Garman Business School 60 to 80 kilometers per hour theory ba adugi mamang ko da school thamadu ko I think it will be not a mistake but it's a wonderful plan. I would say it's not a mistake but it's a wonder. Asin dokte adu apa yang saya sih structural intervention lagi apa informasi sahaja ya adu memang pun tahu ni kacing itu sekali yang sinan macam ni cycle tahu ada design tahu ni tahu ada rem adu mina tahu yang kene tu na si structurally challenging way orang ni school ni nak kan tu property lain yang namanya property soalan dia adu objek anu itu sebenarnya market apa yang si market apa ni market itu sih is the business and economic hub for this region not touching market penani ini elemen ini surai ini mesti apa ini asyik apa sahaja tumai lain ini masih ini sudah performa nyaman lagi performa nyaman lagi na ni dah ada cycle tahu auto rickshaw poni sida isu poni sih apa design sida ramai ni jadi ni okay highway yang sahaja okay na tengah itu sida highway memang macam lo ada ki FOB memang macam lo ada cost lapu tu economic value tu yang dekat apa okay sih yang ada tu konsulat pemuda atau option tu tu saya ni option tu sida tu school nanti college nanti itu yang mana ni college mana terus college ni aduh option tu design ni auto way na mapasa ng automatically get separated way ni na asida safety ni apa isu lagi accident prone lebih dari yang tadi ke kasi apa na market apa macam tadi mesti ada parking memang ni tadi orang mau gari campur ni mesti lagi gari yang sih highway lagi hotel ni apa regional campur lagi ni tak lalu 24 hours lalu aduh memang lagi parking lagi hotel no aduh memang lagi kotor sama misal tu tentu betul betul siap lagi terus betul no it's not that oleh siap di mana tu land acquisition, road widening ni macam macam dia. Ay kaya na option 1 is bazar forward niya. Traffic ni may fight yang bazar project taksimi entire economic sige more than 70% contribution of the in bazar to head to mayam ayo kanda club even what to है कहीं masih project existing highway ni state highway number 10 ni apa meter pun ni project mana meter pun ni nakal meter pun pasok ni by substandard apa every lane tu no highway line kalau sudah okay cuma jalan ni no okay jalan ni no mayam hanya yang dia orang ni no mayam khande municipality
ꯌꯧꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯟ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯐꯪꯏ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯟ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯂꯝꯈꯥꯏꯗꯒꯤꯅ ꯀꯩꯔꯥꯛꯄꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯃꯤꯅꯤꯇꯤꯁ ꯄꯨꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ 1,450 ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯞꯁꯟ 2 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ 100 ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯁꯠ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟ 1 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ 1,400 ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛꯋꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ 1,500 ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯁꯠ 729.5 crore land acquisition 24 hectare asigi maman 720 crore punna asigi lungi samaya dei just clearance 1,500 crore sangani option 2 another case 123 sector tipula punana 625 crore sangani mayam decide ko crore disingama dawasana ni ran kana for sapung mga ada tapanin Mathayi proceeding. Very personal operation plans की कामू मोड़कर आवनी नहीं कर रहा है। अगर plan चलना ना हमारे की position जो इधर कवर की पंजाब को किसी ने मेरी काली नहीं लोग भी हो आम बता अन्य कभी लोग भी हो jadi biasa nggak kan lo maka em proyek yang orang akan jadi semua itu kami itu juga tapi tak ada posisi biasa berlaku. Masai Oda itu nak taktik apa? Opposite biasa taktik apa? Development ni matang kari-kari no habelo. Automatically yaw ter. Labi kong patrawa kada jadi development no. Ay namin. Labi thong yaw na loksi do market sarwaga kaya di development. Hawin na ito translate ka. Ako'y inano sahi how many crore in difference between kitang lakho pa na sumda hai. Masih paane ka kata di. Automatically lakho do ni router ko eh. Router ko ni harse ay na sahi ka sanbi hiroi sangkom thomil daw laiti ni da hukum hata tagale. Masana in the year 1994 what they were made. Matanda o gimi election pradhan niyam ka sodo video. Matanda lakon ba victims nga do. Say ano da kasampa tagi airport at tawag city how many crore ano di airport pinang yes dapat to biro ra. Nangyari mo na pare. Kani nangyari ba kayo? Today there are crore to somebody somewhere. We have 4 people, 4 states. Jumlah itu sendiri, sehingga jumlah berbagai jumlah kalau we hakanin haloi, crore sebenarnya lebih dah makta. Karena ini namanya wadi bermaju, itu tak ada tu kener. Ayah ini, we are not Bangalore again. We are not Assam. Assam itu West structure. Assam seman ka, apa tu seman ka? Develop tu we apa tu? Aku pun tu boleh tak? Aku ini Islam itu tidak membawa develop tu mereka. Aku pun develop tu mereka. Kita ini orang ni, orang pun faham jadi second level lah apa yang itu. After some years, according to Crowley, she never to be able. Kita imagination dah akan lain tempat lain ni. Crossing lagi, there will be so many traffic points. Why not? Traffic point में आपना से थोड़ा सा traffic police क्या नहीं? Highway ni, automatically lah. Apa ni क्या ni? In comparison with थोड़ा and Kaching, Kaching dah थोड़ा ni accident होता ना. So many school, colleges, लेकिन अंदर accident होता ना. Mipai kita na, apa istilah kita tunggu ada pada waktu di, ay masih wapang sini negara ni dia juga. Mr. Speaker sir, some way. Apa yang promotor si National Highway tu, tadi kita ini kita duduk berima. Kuliah ni mereka mereka buat satu kapal sungai, masih orang masih ya, extension expansion. No one comment boleh kuliah tu lebih bah.
when the way states, so many steps we have observed. Akwai jingar kamiya Original Haitian away. That's the Indiana Doctor. Would you comment that government to even of the other government? Say that Korean generation, there's no matter line in the confidence of unity. Or not. Massive of Hama say, I chocolate for Korea, she must have a doctor, chocolate. Let me tell you, chocolate for oil. Why?
ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯩꯈꯨ ꯋꯥꯡꯅ ꯃꯩꯈꯨ ꯄꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩ ꯁꯅꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯎꯁꯤꯗ ꯐꯖꯕꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯅ ꯇꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯗꯇꯥꯗ ꯑꯩ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯆꯥꯏꯕ ꯕꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯆꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤꯀꯌꯥ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ we are not going to begin coming up to that nationality. We never did that before. I'm going to have you only that one. Promoting or pressing the bazaar. Thank you very much. Thank you very much. I need time. What can you want to do? I think that's going to Hanya hai som pun sai na apa lingkungan te sama te dia kan som program ni pun da anak sesuatu dari sesuatu ni apa lagi ni kami why we are doing town planning department why we are doing municipality so that we can get into the urban design and modification requirement she don't have any come to help me last one that they are ಅದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ ನೆನಪು ಹೆಸರು ನಿಯಮನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಗಂಭೀರ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿ ತೈಯ ಸಂಗನಿ ತರ ಸಮ ಒಡಿಸಲಿ ಸುಂದರ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಯ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿ ಕಸಿಂಗ್ ಲಘು ಮಯಂ ಲೈ ಮಗಿನ ಇಂಸಾಫ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಯಾತ್ರೆ why they are still looked down upon ಮಗಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿ we don't have cold storage cold storage data over traffic requirement was from the project money. When the project happened, so money, cold storage from the logistic hub from the corporate complex from the Simon was on the block. Open system of the very good people was the already touching guy Theodore. When some the guy to the public but I let the sound of the Assume Sadi, Amal, no, that's an alternative. Amal alternative of life. Science is from the economic progress of Lagani, Royal Lagani. Assume that is high to Pangani. Taking again and again, applying business activity for Pangani. Meter Mapan, Luga, Bukanura, Meter, Punakati, Yano. I am a time of June, why the June, never use it, why of the bank. അതുകി മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അയ്യേ സാധു സാധ സഹി അനീസല്ല അപ്പൊ തോന്നുന്നു തരുവോ हाईवे क्लासिफिकेशन रोड क्लासिफिकेशन में हमारी फंक्शन रही है ये हाईवे डिस्टेंस हाईवे में कनेक्टिंग डिस्टेंस वुमेन different of this was the way the community is. I don't know where I had where is Sunny Valley South? I don't know, I am the design guy and community. building a work development. I mean, national highway is not true. Market is key to do that. Combined total for the benefit of the house, for the understanding of the house,
example dia tambah hari kemana in what way, in what form, and how, and where, and for whom. Itu menjadi lagi. Baik, National Highway di Kacing Bazar tahu apa pun jadi. Kacing Bazar ini structure kita sudah modernize atau kami. Benda lagi present Kacing Bazar kita berapa? Nanti fungsi masih ada yang soal apa kalau jadi saya ki opposition base itu jadi apa? Kacing lagi sini jadi increase cost, increment clear semua. Ayat apa apa semua kita apa kalau yang dia saya lakukan Bazar ni macam mana dia Bazar ni develop terus di sini market macam semua mereka market develop terus ni, semua market develop terus ni, YDB pun market develop terus ni. Semua Kacing Bazar support atau neighboring areas, villages have to be neighboring areas. मैं आपसे ये लगी तो हर कोई लगी तो आप समझ लो अपना Kacing Bazar अपना लगी तो हम समझते हैं हमारी फोटो हम और लाइक हम अन्य सभी business transaction की हेल्प करा पूरा उसी फायदे नहीं लगी तो हर कोई मतलब एक कोई economic priority also economic development लाखों में लगेगा एक कोई लंबा चीज़ भी कोई education की हम कम्युनिटी को वाक़ई में लगेगा मणिपुर की atau orang-orang sendiri Kacing Bazar institusi singsidah langsung tanpa bayar orang lagi. Benar-benar Kacing Bazar harusnya di harga nationalized bank singsidah nanti private bank bayar itu tu lah. Punna apa di negara kita sebab sektor apa Kacing Bazar semua lagi di harga masih demografi transition social change sudah tadi sudah di mana masuk semua lagi di harga mana jadi plus ekoi Mr. Speaker sir, how you have been matam na cold storage, where municipal town planner come na totally traffic point price na nozzle automatically, but the development developing in the neighbor. Police point we Kacing Bazar automatically lakani. But one of the development na taproba. Adwa high but choki bazar ka put matam na Kacing Bazar ka taproba ka taproba. Ekoi Mr. Somewhere ko taki ni mana. Then you know, supply markets automatically drop off the way. Matam-matam you know, go down that turning point that way. Matam-matam automatically eviction, automatically land acquisition एक को चलाया करें. सीधे-सीधे एक कोई सीधा तरह का development हो. Masalah कोई छोड़ ना है भाई expand करोगे ना नहीं करेंगे. Nowadays, how you like condition to the state highway is the kan mo mo develop to ye mo face case ye case adu bari mo pati ka pada matunda another ai ni babana lai ki mo program de banne mata mo sunna de sendi ga nabi chuna banami ro sabiyo chidi koi guardian da massage sinda hayan thopro ba adu mata mo tayan de mata mo puja ka da bale ba ade da hom ye ga koi shi ni program ho ne ni thungda ba speed up ta isida another speed up ba your ki program da bi tu ya di ekoi yam na hai ko thukane ba anna asai si operation highway have do ai kim je asingani hana national highway national state highway da ki national highway da upgradation kar pare construction highway da ba pare ba ekoi main thauna just like we discuss already from where ko da kai thimum pare ba ekoi da ki ble ki adana sai hai na bi na ta ji mana da sai ki si masai ai yo dan ta ki do cham ma na ne onda ai khoi da mi da mi su kan mi atu to ni school bi sa ni me ma do to mi te ke ni me am ya ta ni wi school bi na si ko ni ta ram ba da hai na sa le ba from schooling ai ko na tam jar ko ya pi ani ni chalo hai ba what Kacing Bazar school si me am ni yo school su di ta ma da hai na ni chale ba masih culture se automatically labi punggu kan ma da angang si ya da ne Thank you. Opposition dulu apa dia? Kalau yang sendiri sih, di proses itu mau cek kya semua korban yang tapi, tapi kya juga masih impact sih sosial society sih dah yang kya sih korban situation yang korban yang aduh kita bilang betul. kita tahu kita ini kita tahu. Apa
Okay, sini memang ada yang anggap dia atau dia honorable member presiden di sini kan yang ada di sana untuk menjalankan kita. Yang sama yang aku jawab tu, biasanya ada polisi, di mana tu mulai polisi, awam semai power lah, ni dong power lah, ni sebenarnya aku cuma power lah, ni orang yang jawab lagi, awam semai yang jawab lagi, aku ini ada ini, ini orang yang jawab lagi, cuma itu orang baik tidak boleh apa. Aduna, apa yang kamu berbuat ni apa? Paling ini, atau bukan power lah, ni itu kita bahaya ni. Aduna saya, aku orang yang berapa nak, aku berasa macam ekonomi bahaya tu ini. Market tu cuma pitching berapa, sarai tu. Lalu macam aku ayi ko pasangan aye, sokong tu dalam je. Sokong tu dalam je, asal ko itu je tapi itu memani. It will connect to Trans-Asia Highway ni. Aduni ini ni polisi, government polisi. Aduna hari aku tahu kau macam ni aku ni masih ngarang ni aku ni yang penting kau puri jauh ya. Asyik cari sama ni plan tahu plan ni, kita tahu ni kau pasaki. Aku ni kian je. Aku ni kata ni aku ni tunggu pilih ni yang aku tunda, kau yang kau dah macam cium tiga hari kau, macam cari, kita macam cari aku si cari aja ni, orang tiga hari. Cari mana ni Manipur ni nyata working sedang macam lagi tak aku yang tu orang orang ni nanti macam mana ya macam ni orang ayu seperti ni lapai 0.9 nasi kena pergi 6 point something meter kilometer jauh ni macam ni lebih tinggi orang member orang tu asyik tamasya ni kami sekian hari ni ayu misna ada dokter tukang tadi tu sama perlu tahu ni masih tak perlu lain semua macam mana yung samaga kumaal asyik lain tak hari ni tak hari ni macam ni nak kerja ni tak hari aku asyik masih physical macam mana tu ni ini jangan transfer kalau tanah ni dia terjadi dan kodrat compensation payment ayi kesnya kerja jangan sih tahu lagi aku mungkin terkena market situ kaya nama hari itu pun situ lain nama lagi aku kita nak nama ini nak tahu lagi aku bisnis ni kita aku nak hamil lagi mungkin international ni national ni mana highway sini pasal mana orang tu luar yang boleh dia itu impact tu mungkin mana ada yang punya minum tak mungkin kita macam begini pun hanya sebenarnya kita boleh impact tu boleh nak bisa hari ni yang itu stiker sah aku lagi aku highway sini mana lagi sana orang yang baru lagi sana highway yang punya hari ni boleh dulu tak jadi tu ni aku ni pertama orang saya ya dia bisnes kita sah ayo nasihat ni aku satu kecil ni aku dia jadi betul betul ni pula lepas pada yang apa dia ada problem ni begitu ni asyik kau nak tahu itu ni sekarang tanda kali bazar tu yang pun aku ni di hotel pun masalah jadi anak itu tak mana dengan bos kami bos kata that's all asyik dia ni dia itu lagi thank you very much Mr. Speaker. Government ni mungkin terkena berkena ni, sampai berkena tahu berkena ni, masih hari berkena kami perlu saya produksi berkena itu sekarang tu ni, apa yang sampai ni hari dulu, ini sekarang dulu ya, please stop dreaming, stop dreaming, please wake up, please try to look into the reality. What are the process while you go through during construction of highway? Listen ada tahu kaitan nanti yang sendiri ini rumah ni ina mula terbawa ina itu ni kita pun ni sunpai pun maupun yang kita tidak ada yang di rumah ni karena mana ialah pun tahu ni court case ni it is delayed maybe for 5 to 6 years sahabat begini this is first chaos saya Mereka saya yang jadi orang itu yang lebih bangsa. Han dari sehingga menjadi sebuah belajar, puasa belajar dengan itu yang penuh itu tu. Sebenarnya saya puasa tu. Han sini puasa belajar ni, apa yang saya tahu apa urban production, slum production, konfigurasi, belajar konfigurasi, apa
सिस्टम फुला फंसी मतलब ये बड़े समूह में पार्टी पोजीशन तो है बोलना है how are you going to attend to that how are you going to attend noise pollution how are you going to attend to the emission when the है बोलना when the company है do you understand what are the process for making a power what are the research required for that what do you mean by feasibility study impact assessment Sini yang tu yang update langsung tu ni, update tu ni. That's right. Itu update tu ni. Highway tu, national highway tu. Yara orang ni study. Orang ni hote. Apa ni? Tadu boleh. Itu apa? Kasih musami, kasih unum powder. Kalau macam ni, asyik publicity yang berlaku publicity. Mana mana share ni. Ni yang panggil dia highway. Ayu panggil orang mana sih pilih kita. Kan? Jadi kita problem. Highway saya apa? Ayu panggil. Asyik oxygen orang. Berarti. I have been known for 20 years. Mesti saya tak ada jadi profit owner. Jadi kemudian itu adalah ambil juga member ini makin tumbuh. Aduga besar ini amasal profession kerana ada tapi aduga macam dah question itu lagi bagaimana cara jadi orang mesti kita macam ini tumbuh. Aduga member ini mana reply ini macam ani lagi lagi है ना लंबा प्लीज Indian Institute of Science, Education and Research. I share the assistant professor in the akan pada dari reason dari Ramdasna Nabi close of the 325.8 1,500.1 highly estimate for the difference algebra shadi estimate lah ani sudah setiap hari si market for the structure for the kalau ini clarify komuni si apa highway scheme akan sudah market si ada maintain dalam pendidikan ini asli dia mana yang benar tahu aduh projek kepada semua tahun mereka apa panji semua mereka pandai aduh kalau highway scheme mereka market pangai pada si eviction si orang si highway guidelines semua tu ini macam slowing pada si apa itu macam apa yang payah ubah pada highway yang akan market pada development so far we haven't seen in the development field, in the developed states, in the developed cities. So you know, we can expect the Dawa 43 highway development yang akan how we start the but we cannot expect a big market because the kind of the speed, the kind of the law, the kind of the yang terkena dalam market sama ini it's impossible. Sida market pada sida 100 km per hour
Response to this. Thanks for sharing your very thoughtful ideas regarding this development. Mr. Suresh Kumar, I think cost estimate over the process of my Han structural machine right for the national satellite to base the money. At what cost in Matanga, ground survey, the process random sampling natin, continuous sampling based on money. Adugo, ako yung bigay stress natin ay mo tanggal pati ay yang ay na 100% surety high level so I have a belief of I give you that this is some 90 more than 90% security. Mindset live, I need to know the Asia location of the
ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔꯗꯨꯒ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒ ꯏꯁꯤꯡꯒ ꯊꯥꯎꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯗ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯋꯥꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯗꯧ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ No. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿಷನ್ದು ಊದ್ರೇಗ ಅತೋಪೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಕ್ಷಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಓದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದೇವ ಉಯ್ರುಯ್ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾಂಗಿ ಲಾಕೋಬಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲಾಕೋಲೇಬಾ ಅबै ಇದೆಲ್ಲ ಹೈವೇದ ಕರಿ ಸೇಬೇಬಾ ಉಲಾಕೋ ಜೈ ಖಾಲಿ very far. We cannot avoid that. The time of which it's happening in Delhi cannot be implemented over there. That we cannot deny. But that is what we are looking for. One of the forests, why? We are looking for targeting, that's the one. We cannot avoid that. We cannot compare with that one. That is totally wrong. If that is the case, why we are sending all kids to over development is ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯗꯔ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ discussion number Yes, sir. I am retired headmaster Kashmir High School. I veterinary based आपको आपका लगे अच्छी हाउस की उपदेश है ना है नहीं अच्छी veterinary based नहीं ले रहे अभी स्पीकर साथ देख रहे हैं वो इन द पेपर में है वो इस कभी में रहेगा कश्मीर में पेपर तो क्या है क्या हुआ वो ऐसा नहीं बुरी हो रही है वो नहीं पूरे पूरे हैं वो सारे नहीं देखो हमारा ड्राइवर तो ना ऐसे ना वो कहीं ना कहीं में तब तो क्या दे अरे ले जाएगी अजीज तक क्यों ड्राइवर तो ये बात किसी पर डाल होना रहा सिर्फ ड्राइवर तो ये है ना मगर ड्राइवर तो ना क्यों ऐसा करते हैं कुछ ना हम इस तरह नहीं तू है इग्नोर करते हैं थैंक यू I am my profession is farmer. I am the talent manager of Vijay Kisan Moria. I said a question right now, another question like that. I said that now we see that my computer number one. I think it can be 5 parts here. The car is a major problem there. I mean, the computer is not a Yaman talking again. I think it is that I was the man who is there. As I started, I didn't know man who is there. Aku lalu kamu bypass orang tadi, dia nanti tu nak kena. Kita ayat tu kian orang ni, aku tu kian orang ni. Kalau macam macam mana? Pasti macam tu macam kita tahu yang छोड़ कर जगह में, masih ter businessman kerja orang tu दुकानदार में yang jumlah yang tak kaya. Itu nanti na, jadi mereka macam orang follow pergi. Jadi mukul mukul mereka bawa apa? Adik macam kita tu yang nesar tanah, aku pun pada sini macam ni lamba. Yang pasal lambi ni, maka anu paham ni nesar. Wah, saya paham.
विधानसभाचे लोकसभा concluding remark pigadawa ang round of conversation may adopan je municipal extension aduna machine awal mulaka this is not and this is the beginning sunu mayam tunga akare khalo adu mari jo pandalogi si please come to the point and ask your questions. Hey, question number यहाँ पे ना लगे hey डॉक्टर गिरिधारी विजिट करी नेशनल हाईवे यहाँ डेवलप करना करी इंफ्रास्ट्रक्चर सब नेशनल नहीं लगी रहा नेशनल हाईवे दा डेवलप सिटी से कई हम सभी रोड है कोई ना एरोप्लेन न चला मनी बस न चला मनी वैरे गाड़ी मसा न स्कूटर न चलना जब तो गिर रहा केरल सभी रोड है frequency of visiting of site to Haigi, Lamjen was a Tango Tori. Rumba Sede Lacadusi. Okay, Park Sakaki, Gaziaxina, Mukana Pandaka, January 2015, the high city. Kumbongi, Namor, Maya Park, Kapsim, Katinga Hagi, 10 National Highway, Kanetoba, 137A, National Highway. Gadget notification to give the guy. Must gadget notification to Carabina. Matung Tower to be able to take a long procedure. Put up the way away, some architectural engineering visibility is what my Amalaka. So I said, should be the committee by question to do. Compensation in Mata, compensation is to one or Laka, my transfer, landowner, account of Sana, transfer to the when system is then Equalization Act 1984 to Makoina, Palapa, I say, Upper Lennon consent of Norway. Beyond the discussion of the house in Lacaduty, Maduri landowner specific concern landowner Magi, consent of Sweden Kilogany. I think consent my aunt to Lorana, but I have the notification for the notification the Matus the forum and my hour. I call it a house in a rock, which may be Tanki. Opposite, National Highway 137 is Mayan Panda, Nambo, the Parga, community, connect only having escapes in the Yamapare. I call it a house that residents have the touching market on the soul. For finding, because there is no other option, and Haliba, certain highway to the National Highway, Goldmarina, unless Parliament engaged the PIL selling way against the Mila of the house key or functional residence of the one. I'm getting off on the former vice chairperson. Former chairperson as soon as I am among the committee. I decided to be the letter. Considering the labor, must be sick home and you know what? I don't know, National Highway, I'm not seeing myself. With boy, or so impossible. I don't get it. We told him I would be reason
ꯁꯤꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯡꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯆꯥꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯃꯊꯛ ꯐꯥꯎ ꯆꯤꯟꯅ ꯀꯨꯠꯇꯕ ꯋꯥꯁ ꯕꯦꯁꯤꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯇꯨ ꯁꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ it is promoted converted to national highway never construction highway never adori construction highway from anywhere torba the thakter kari honde lakse da ne how you like the treasury ai koi shin ye naraga hekta how you man ye nar pa ya ai jaga ta angino ai shop ta ba ji ai sna man thar kare aduda masagin laiba Central government national highway एक तो भी मखादा कच्चिंग द चेलिबा कच्चिंग बाजार जो तो रिबा फारिबा हान स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे की थाकता घर पर यार बनी है घरे से वो हाईवे ऑब्जर्वेशन करो तो मुझे तो हेक्टर जिन्हें करना हेक्टर ये पर कोई रंग में देगा अना मानी शिंदो को ले जरूर में देगा ऑटोमेटिकली नेशनल हाईवे में वो द कल्चर करेंगे क्राइम करेंगे जो फीडबैक होगा lakse wa pone ba asile kita ikuina asile honggo piu ye ai ga hale badi pungju ngi seno asage 2 ways level do lakshmi oto bi jeli ai koigi asai 1994 na 1994 da wai kari wa de lakse ni aduni da adeta national highway lakse me am goina upami tumi bazar honggo hongin da dukan me am to kiyani dukan me am to bulgani there will be so many dukan हाना दृष्टि ने ने करेवा पैसा पाट के ककी में दुकान के मोइन सीगरबो अब जो दोने के दी माय बच्चू लाक्से बनेगा प्लस विद द पीपल ऑफ कच्ची कोई स्टेट आई नंदा बाजार में तो नंबर लेवल नंबर के नहीं अकॉर्डिंग टू लैंड वैल्यू कोई म्युनिसिपल काउंसिल दा सिंगमा में से आई रिबन की मतुनिना टैक्स कलम थोबदि म्युनिसिपल काउंसिल इंप्लीमेंट तौ या मतलब तना तना मा मदु तौरसे हाईवे आई मोदे की काज खिने बेलोदि आई का स्वाइगदि सिंगल थाव केनो अदु हे इंप्लीमेंट तौ जेरन म्युनिसिपल काउंसिल हाईवे इवन दो से सरकार के समा सिंपल सिंगल लोगदा यामल लेसे जी अपन याम लो लेवल में ले लिया आई नहीं सावा आई हो ये हमें लगता है कोई सिचुएशन कोई लेरीबा फिबम दिन हाईवे बनेगा अतो ओदी कोई निगाई तो सी नेशनल हाईवे जो सावा बनेगा अनदर नेशनल हाईवे फ्रॉम द डाइवर्ट टू व्यू इट इज वेरी क्राउडेड आई विजिट काबे वक्त में सुनते आई जाऊं पुणे अमुक अतो तो व्यू सीधे नेशनल हाईवे तक पर यार में आपसे कंस्ट्रक्शन पुरली तरीके वो यार है हानिमो से बात हो गई था अफमस तो रहे दक्षिण बाजार में फाउली रिवर मैम से आई मैं इम्पोसिबल हाईवे वाफम दो मैम असीम बड़ी कंस्ट्रक्शन हाईवे या सिगी सुखसोचन राम चाबे सुन लाके नहीं कोई सो मेनी रिप्रेजेंटेशन पीरियड सु सुखसोचन ना प्रजा की वॉइस में लाके दे मतलब तो ताजर कनी हाईवे वाफम बोली था और कोई क्वेश्चन आंसर वाला हो चले I giving Nawan Jotes to na ito na iba rin lagi treasury sarki din sa lagi National Highway si Taksim Bazar power la mo da bypass daw power mo tam Taksim da kaya mo mang lagi number 1 question ani subada tapos pagi matong kam da kaya mo diyan mang jeb da lagi hay bang ani ko lagi tulun dala ये मेनली प्रॉब्लम से सुचो इतना जैसे नोटिफिकेशन प्रॉब्लम है नेशनल हाईवे अवधि लगनी नेशनल हाईवे से कच्चिंग बच्चा फाउंड सफा मतलब अमावा कोई जो कवाची बच्चा अमावा उन्हें मतलब की उतना कोई ना नेशनल हाईवे अलग रोए नेशनल हाईवे फाउंड रोए कच्चिंग मार्केट फाउंड रोए हाईवे मतलब वांगाई सु वेरवाल सु नमोल सु रोए फाउंड मतलब हाईवे 1956 की एक ऐसे मशीन यात्री
मसीदे यावदे को नमन क्लियर को नकुदा Ini apa yang kita lakukan? Karena itu mata-mata ni, sekali mata-mata ni, ini kita nak tanya ni. Itu ni, ini dah bukan energi kita. Kau ini kita hari ni, ini dah energi kita. Please, tolong. Kau ini kita lagi problem ni. मांगबगी assessment सोमदा कोइमक मिनरगदी अखोई पुनमक की गुना सेमगी हिगम मलाकनी अदा अखोई मतगी चप्पल का काले का मैम से कोई इनकम कोई अदा मतिकी कच्चिन मार्केट फॉप है से मसी नेशनल हाईवे सेमबगी मतमीदा स्टेट हाईवे दा नेशनल हाईवे अपग्रेड तो बिना लाकनी हाईवे वाले अदुगी पॉइंट को कने पदे लेके So many questions to the management. I would like to ask one question to the opposition. We don't like, sir, Mr. Speaker, sir. May I do what I should have please? So many questions to the Treasury Bank. No questions to the opposition. Madam, Treasury में कागज ना तो होने. Hello. I think आपकी सीधा टॉन प्लानर में यावी को इधे आपकी नीति है मलाउसी अतुना कोई भी में आसिया ज्ञान तान दो कोई ना कोई ने any data में लागू मतलब we have some short or long term आपकी decision में बताओ है long term आपकी decision में लोग नहीं लोगों का टॉन प्लानर में करी करी दे बगैर अतुन सुन लो Ayo partner mana kita nak? State highway upgrade to see highways alignment fixed away wali table man. And kung ina ba state highway number 10 state highway ka upgrade to running state ek upgrade ek phokira khoira phokira pare phokira asi thor matong sida asi alignment se fixed to rahe si man like asima si man gyan ta view ram alignment anya to buja state to ni environment assessment to ni मैम तो वो नहीं अभी मतुंगा अपनी मास्टर प्लान बुद्धि का सिंह इधर लेके जाए किसी बनी अतो लेने में थोड़ा गति मास्टर प्लान करी हाईली है ऐसी पूरा अपने ना ऐसी इंटरफेस होगा अलाइनमेंट सीमा के तो नहीं मुझे सब लोग दुख सीधा हो गए हैं वो तो ये दाप खाने that second यूएस के कई तो फ्री नहीं होंगे थे यूं मशीन थी जैसे फ्री नहीं Google kamu masalah istilah itu faham ya tu yang terlalu, itu nanti jadi termen menjadi apa itu tinggal gaya sekali perempuan ini, itu di pada perempuan sekali itu kemana jadi no, itu nak salam naik sekarang saya jadi kemana desain tu ini hari meeting tu itu faham ya jadi, asi stage tu pun macam mana apa plan tu saya ni, tak sini ibarat tu sana, sekali bang sebel layout desain tu bila mana apa sih, selama tu saya jadi yang mana jadi yang hari When town planner है इसका सिर्फ रोल में बना सिर्फ बात प्रोजेक्ट में हेड तो वो मतलब इसका कोई इम्पैक्ट अगर ये लाता है यार लाते हैं सी इम्पैक्ट है ना फर्स्ट मिनिमाइज करना है तो ऑलवेज हेजिंग तो आई कशिंग बजाज सामने तो मतलब ये करें तो वो नहीं है एग्जांपल में साम की जगह शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन है जो
short term wise koi roi later phone yani apna wai kai to remote koi short term talan yani aduga ai dia sama doi daga amu ai wai wai one word to no mai mate wai daga na ina plan to wi seven short term intervention hai ni mid range kai na thamani mid range hai na sabadi loi droga aduga loi driba lami khara dili sa pa ho ya re paradi ya re na mate misi thari daga to ba arumba gari sina thiga ya mu thiri ba sum se na mid range hai tamni long term hai rabati sabad loi na to na to yum apne mitar kun di provide hai mitar kun provide hai aduga khane di le yum se ba hanjalo sira apne hanjalo aina si topic chukya yani jare to kai masjid pe upai ditna saren kalo adesu khane hi se student bhani jawe pa walking okay building norms apai sirakani city planning ki bibda tarike to bhai agar namra se apne city ema prop ene hingi se pe more ka nahi ra inna nahi to pamna de pe khane lai ni mani to garam garam da phal mai aage project residence ne jore ka pana ke suna ka su commercial ka residence jore adu di mitar kun thuai propose da kun nam di thuai do bole ai di ai wa khanga pe Mr. President ki duty matungina highway hai si they are just meant for shop dukan ki amala to dukan la ka na sai abai audience ki mara Mr. Suresh Kumar na jabal pije de mayam Mr. Romani highway ki mana ka ki dawal ma sai mai ki support function na market adagi kari schema de ki hai se ai yan no to ni adu asi haira haira ga masai short term mid range amount am super le ai to develop ki motom yan tier mane ne to me am lo motom mo re masai apna land acquisition act हमने पहले उसमें दूसरा पढ़ने गए लेन एक्विजिशन एक लॉ में लिखा है तो वो लेन एक्विजिशन एक कानून में मतलब कैंसल नहीं करे तो ये है इसलिए वही मैं आगे अपने अंदर आई ना दुकान में ले रहे वाइड डोर है तो वो आई दुकान से तो वो इस सोर्स मतलब लेकर तो डाल दे आई के वो ब्रांड है ना आई मैं कहूँ है आई बड़े नोटिशन तो नहीं है आई ये नहीं उनका मतलब है उनका तो ai na frente você tanto ini odi ngai rehabilitation kaino restaurant kaino adu mone patikana bidrawati ai nowa de egira de khangme ona jisi equation de kisu space lai ona jorkani adu matam yam sangwana apna heritage mo masi audience में जैसे मैं पंजाब में change are really fast these days what we have seen some a couple of years is it seems to be a history today. Sige, so kung yun kinusta ko pa na kasi PS kung yun sige pa na kasi to do sige kaya naman. Ano sa yung friends ito kinuha tiyaw ni. Pa na provide ba? Pa na sa compensation yana ba? Asilo yung matong sila mo rehabilitation day, resettlement day. Sige, mayam siya pa na mid-range ito thamne. Ado kayumba ai isu nanung na mara ai sai re ai answer sa pena ke di ai ngabiyo singodi ai maring ko na ai sige to ni mara sa sai ai oni mo developori ai na to ai continuity maintain to na क्वेश्चन हम तक जाओगे मैंने कहा ये नहीं होती करनी कंक्लूजन रिमार्क कोई रंजन का माजे या बुआन में खराब है ना Thank you very much. To conclude, so definitely we are definitely being as a member of opposition as well as being as Kachin right. Kachin की प्रजा को ना मछली ऐसी लगा और अपने सिफारिश में कुछ पीरेगा तो एक mapping of national highway through Kachin market will bring more development to our society. 하이가 wakwansi kanna nanga
영도가 편된 것이 it is really lucky for me. Semai yang menuai aduna Yoshina Pudi apa observation asal foreign against is parliamentary democratic norm. Ada ini Bharat Kumba democracy seperti kata Nazaruna. I firmly believe in the principles of parliamentary democratic institution, that is house. Nasi ada house aduna serenity. Mari I believe total serenity and sanctity of this house. Asyik Mr. Speaker saya terjadi. House ini yang siapa? Parliamentary democracy ini Mr. Speaker saya terjadi ini. Parliamentary democracy prinsipal yang dimaksudkan atas house ini mari sanctity dan serenity. Asyik berbagi cak cuma ada bagaimana masih istiqamah. Masalah ini saya mahu kesukaan dengan itu ini sahaja oleh nabi ini. Ini seperti aksara hai karena sukaranya sejujurnya nak jaga topik oleh kerana ini masalah hamzini di mana masih kerana mana tidak masih kerana lucin. Saya bilang dia kerana ekonomi ini hak oleh ada di apa siapa yang so kacang dia ni apa ini memang dikorek tu. But program itu structure. Then apa itu kembali apa ini social democracy. Social democracy sina malam mereka kelipan mesti guna. Apa ini lain sini amaga connected kuatnya. Tajam tahun. Orang dia mesti mahu. Aku ini lawan bisa kalau sampai dia mahu. Aku yang ada conscious ni kamu. Ayo masalah ini. Lalu dia apa nak? Impani, letak impani, lebih nak semua orang je, lebih semua orang, betul ni tahu. Cuma ni tahu, aku fikir tinggal di sana, ada sini, aku jaga lagi. Ada nak, macam macam, hari ini highway lah, berada masalah, apa kecuali masih ada orang jadi PhD member mana, yang tadi ni orang tu mesti berdiri yang masalah. Once again, I am putting that in parliamentary democracy. Once again, I repeat. Any ruling party may put any person in the floor of the house for discussion. Whether the house reject or not, that is another question. Apabila mari house ruling to be jadi sahaja itu publik member, respected speaker and treasury council member member. Aku hanya ibarat itu kaya nama di feasibility lagi kaya renewable source. Ada itu cara kerja dengan sebenarnya bukan pun Mr. Speaker saya masih di house. Aku dah bicara nama bagi yang orang. Ayah masalah terjadi dalam Mr. Speaker sana. Kenapa lagi nak berani aku? Kalau nanti Mr. Doktor pun hajar berapa? I thank you because the sanctity of the house, so that we are also sharing my opinion. Aduh, tu aku itu Mr. Speaker sana terpilih either people, to mana, to pergi jadi sekali nanti macam tu nak pergi bisa untuk banyak sahaja. Betul, jadi tu jangan sampai tinggal pergi start pun macam jadi cara hari ini nak pergi paham gitu. Kenapa nak pergi paham ini kan betul. Tapi apa mana? Mesti kita jadi masih istiqamah jangan diguna masih mana yang berapa. Kenapa mana yang terjadi sih? Mana yang berapa begini? Sampai itu terjadi bukan not regret and not to pass this particular focus. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Ramdas itu member jadi kayu di rumah. Aku mesti topik against the highway tahu isi highway nanti. Highway supaya kami yang panggil sampai kami. Aduh highway planning alignment decide to bring memang sudah kali-kali alternatif dari ya macam highway tu planning ni saja. Itu itu short was apa dia buat tu nanti. Scheme macam I have some 9 years of work experience. Si highway na sudah direct tu nanti. Isu sudah ada kali-kali isu Australia na ada isu bagi konsep level tu apa sih yang dia Miami agreements kan cost kan safety atau culture ni, atau cost kan hari amana cost yang sama, city dah sudah jauh sebab amana cost handaba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ Mr. Speaker Sir, masi yamna nungaiba aingondassu yamna nungaiba pokchaba Kakching market hawra chalaga national highway sembada Kakchingda development laigani lewe kuri wakunguni adu akwai opposition base thambiriba Mahasoy aninga so thambi national highway chapta che ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯦꯞꯇꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯥꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ Kakchinggi yang khandiri yang nungai sabar kutwari ba Kakchinggi amte yesi wari kude wari the step of lamre kulian di mai chabat siri badam sigo mayan bahal jumotro anji basi ka yo jar su pigire ni thore ga siri lambi se apai bahal someba kari preparation to bire ba intellectual circle de ama kulian de pugire we still municipality with Matoneva. See, it is also for Ministry of Surface Transport. It is not our duty as you. Municipality में हम कोई support को दरकार है. Ministry of Surface Transport का डिपार्टमेंट इसका कोई नहीं जी. अगर कोई बताओगे तो कोई बोलो. वो तो यहाँ खेलने रहेगा. तो कोई खराब नहीं अंदर बच्चों ने. एक कोई ना Yamna, aine henta yamna mushkil saran ni wa mafhum da kade automatic में डाक्टर के तो बनेगा डॉक्टर का डॉक्टर ही बनेगा अदना हाई लोग पोस्ट दे जाके मांगन देते अपने ये करेगा अमर सुबह सुबह को ये पे आएगा लंचिंग बा ताकि मुझे कोई बात दे Mr. Speaker Sir, Treasury Currency Member Amoda, kasi umas house sila sana awal ko na matu gat wala jeraga. Aujit leiba aujit leiba film sing jeraga. House da nasi ko diba mo sana si kasi office house na pass au si hai si. Ang ka ni Mr. Speaker Sir da nonsense. Thank you, members. I am the opinion of the organizers in the vote number of the opposition number, every number of the decision of Germany, of the group, Machina, Sina, Susie Makanga, I am over the Luna. Other competition. This discussion is for the welfare of the people of Kakching. Kakching here, the result of the welfare of the company. Aduna, यहाँ हेल्दी वाला डिस्कशन में अगर मसला पास होगा तो कपड़ा हम लोग पास करूँगा ना हेक्टर ये मौसम चीज बुरी तरह का है आये वो लाओ है जितना के अभी वो दिन के ऊपर जो गाड़ी है वो तो वो यहाँ जितना के अगर वोट सी लोग में सी होगा वो खाना है अगर वोटिंग की उतना में जो लोग से देना तो ये नॉन दिस इज because we are going to be the last. Just divorce will discussions will be held, and ultimately people के interest में होगा तो people का development होगा तो growth होगा तो economic social political इनका funds का काम होगा तो मरीज होगा इस दुनिया में बहुत सी
तौरगेना डिसीजन लौजरे मैम वोट करी लेकिन Thank you, Try. I would sumber on more about sumber discussion of the Saudi and the try to Tatabu say. Treasury of the opposition pains the lady about members in actually support of the weapon any over argument in spite of heated sometimes. But workers will see. But this is for this is for the interest of the people of Kachin. I see the idea. And again, I'm going to audience for interaction of one of the young people who generally otherwise, you know, appointment and then members who have from the way of ceremony. Audience of team and appeal. ಅದಕ್ಕೆ audience ಹಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಐದು ತಗಚಗೆ ಮರಂದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿಗುಂಬ ಮಿಯಾಮ್ಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ತೋಬ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಖಂಡಪ್ಪ ಮತಂದ ಹೌರಪ್ಪ ಮತಂದ ಪುಲ್ಲಮ್ಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಕು ಅಮುಕರಗ ಅದೇಶು ಚಕ್ಕಿ ಬೋಷಲಕ ತಾನಗ ಪೇನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಥಂಬಗ ಲೋಷನ್ಸಿ ಅಯಾಮುಕ ಪುಥೋಬು ಕೆಂಕಿನ ಮಸಿಗಿ ಹೌಮಿದ ತಾಕೋತು ಯೋಜಿಬಾ ಥಂನೆ ಲಗಿದ ಕಾಬಿಬಾ ಮಸಿ ಐದಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಂಟಿನಿ ಐದಿ ಲೆಕಾಯಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಂಟಿನಿ ಐದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಂಟಿನಿ ವಾಕನ್ ಚೇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋಗಿದ ಖಂದೆ ವೇಗಮುಕ ಆಗಚ್ಚರಿ ಅಡಿಗೆ ಅಮ್ಮನ Akhirnya memang api lepas terjadi menjadi sejumlah sahabat ramai terbuka interaction, discussion, debate, deliberation kerja itu bu, bagaimana memang kita nak kiwanya karena ini apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Speaker so wala kami wala wala sige ang kay kung na ko wala president SK letter question SK letter ni so hari yang presently kaya ni ang nakikita ko na kaya ni wahang sinapan ako na dari ako program doon pero ko ni tala na ko next program si samar na ko sa bata speaker ang sige speaker sila 그게 왕한 것인가 그 선선과 나는 선과 그렇게 살기 그도나 거의 안전과 그러나 거의 나는 때로 거의 모두 테스트를 거의 연나 선과 나의 프레스를 보고 무슨 의미인지 거의 어떻게 시간 하기가 거의 가보시니 양 강단도 센서도 하겠으니 한칸 나지 거의 안시 거의 스피커를 그도나 못한 거의 전체적인 어떤 마양을 그런 하는 사람을 speaker का फोटो से सभी लगा कोई प्राइसी मतलब का प्राइसी ने कल सब प्रोग्राम हो भी लेगा कोई सर कोई ना मकानों से कहीं करने नहीं बस इन्हों ने थोड़े का कोई चीज़ मार्के सेक्रेटरी ने सर कोई पूरा का प्राइसी की कहाँ मतलब मतलब इधर प्रोग्राम हो लेगा कोई नामी तो वैसे ही स्पीकर का क्या कहते हैं स्पीकर श्री करण फोटो स्पेशल करेस्पॉन्डेंट का कोई ऐसा मौका तो लगता करने का लोग से masih di pensi, pergi mubah pergi kita, kaya punya tu ni masa kau yang sedih dan bosan, betul kami nak
कोई ट्राइब की कानूनों में डिप्टी मेंबर ये कौन पानी ग्रुप से पानी ते जो मापांगा करीब तंगी वाली कोई थोड़ा तो निकल चला होगा कोई ट्राइब है जो डिप्टी सोसाइटी से निकल चला और कोई एक ग्रुप का कुछ कमी होगा ग्रुप से opposition tendency कोई मुभर वाली के बाद फिर तेमें रंजन का खुद तभी लगा नरूप से भी हम जब खुद और से तभी लगा कोई फ्रैंकलिन कोई तारीख की मरो इबा लेगर वाली बात क्योंकि स्टार कभी ना बैंक्स में
ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯆꯪꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯄꯤꯀꯔꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯗꯤꯕꯦꯠꯇꯔꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯒꯣꯞ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯐꯦꯟꯁ ꯑꯣꯄꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯕꯣꯜ ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯚꯥꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯦꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯠꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯈꯔ खितंग वहाईटा तरीका सादा हिंदी की